Tekereza gato, igisirikare cy'igihugu kinini nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare gifite abasirikare babarirwa mu bihumbi amagana, gishyigikiwe n'imitwe yitwaje intwaro irenga 100, kigafashwa n'ingabo z'amahanga ndetse n'abacancuro, cyicara kigasohora itangazo ryo kurira, gutabaza no kwitwaza impamvu z'uburyo cyakubiswe inshuro n'imitwe y'inyeshyamba. Ibisinkurumbarirano ni ukuri gusharira kuri FARDC. Kuri uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi itangazo rishya FARDC yerutse gusohora, itangazo rishinja u Rwanda, ariko mu by'ukuri iyo risomye n'ijisho ry'umusesenguzi ubonamo ikintu kimwe gusa: gukozwe isoni kudasanzwe kwa FARDC imbere ya M23 ndetse n'umutwe batwirwaneho. Uko niko kuri. Iri tangazo si ryo kwereka amahanga ko Kongo yatewe, ahubwo ni inyandiko igaragaza uguta umutwe, ukwiheba n'uburyo igisirikare cya leta cyabuze icyo kibwira abaturage bacyo nyuma yo gukubitwa inshuro mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ikaze mu isesengura ryacu ryimbitse. Reka duhere ku mizi y'iki kibazo. Tariki ya 5 Nyakanga 2026, umuvugizi w'agateganyo wa FARDC Lieutenant Colonel Mongba Ahazukai Mark yashyize umukono ku itangazo rigenewe abanyamakuru nimero 21. Muri iri tangazo FARDC ivuga ko mu minsi ya tariki 4 na tariki 5 Nyakanga 2026 ihuriro rya RDF AFC M23 ryabagabyeho ibitero rikoresheje indege zitagira abapilote cyangwa se drones z'intambara zo mu bwoko bwa TB2, haba muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu gace ka Baraka. Ariko se kuki FARDC ihutiraho kuvuga ko hatewe drones za TB2 ndetse igashyira imbere izina ry'igisirikare cy'u Rwanda RDF? Impamvu iroroshye cyane kandi ijyanye na psychology cyangwa ihungabana ryo ku rugamba. Ku basirikare ba FARDC n'abayobozi babo i Kinshasa kwemera ko bakubiswe bakirukanwa mu birindiro byabo n'urubyiruko rw'abanyekongo M23 mu majyaruguru ndetse natwirwaneho mu majyepfo biteye isoni bikabije. Byaba bivuze ko akayabo ka za miliyari z'amadolari ashorwa mu kugura intwaro, guhemba abacancuro ba Wagner ndetse n'abandi batandukanye baturutse muri Amerika Latine, ndabizi n'abandi ngira ngo twakomeje kujya tubagezaho. Umucancuro w'umunyamerika nta wundi ni Eric Prince, ubwo ndavuga Blackwater, no kugaburira imitwe ya Wazalendo byose byabaye impfabusa. Bityo rero kugira ngo bihagarareho imbere y'abaturage babo, FARDC igomba guhimba umwanzi w'igihangange, igomba kuvuga ko yatewe n'ikoranabuhanga ryo hejuru cyane nka drones, kugira ngo ibone urwitwazo rw'impamvu abasirikare bayo bakomeza guturugamba bagakwira imishwaro. Reka twinjire mu buryo M23 yakojeje isoni FARDC. Ubusanzwe igisirikare cya leta gihanganye n'umutwe w'inyeshyamba, leta bifite ubushobozi bw'ikirenga, indege z'intambara nka Sukhoi 25, kajugujugu za kinyamaswa, imbunda nini zirasira kure, amartillery. Ariko se byagenze bite kuri FARDC? M23 itangiye n'ubushobozi buke yabashije kwigarurira uduce tunini cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, ifata ibigo bya gisirikare byari bikomeye kurusha ibindi. Uruko FARDC yageragezaga kwisuganya igaba ibitero byiswe ibya simusiga, niko M23 yasubizaga inyuma ibyo bitero ndetse ikayambura n'intwaro zikomeye yari yaguze. Muri itangazo ryabo baravuga ngo AFC M23 irimo gukora itabwa muri yombi ry'abaturage yitwaza ko bakorana na FDLR. FARDC yigushije mu muta yuko M23 yasenye imiyoboro yose FARDC yari yubatse ikoresheje uyu mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. FARDC yataye umutwe kubera M23, kubera ko uyu mutwe wa M23 wakubise inshuro inyeshyamba za FDLR zari zishinzwe kurwanira FARDC imbere, no kuvuga ku mirongo imbere y'urugamba kuri front lines. M23 rero yatumye isi yose ibona ko FARDC idashobora kwirwanira ubwayo idatabaje imitwe yitwaje intwaro ndetse na za SADC. Uko niko gukozwe isoni kwa mbere.
reka noneho twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Aha niho hari isiri rikomeye. Iri tangazo rishaka guhisha. FARDC yavuze ko habaye ibitero bya drones mu gace ka Baraka, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko se ninde ubarizwa cyangwa ukorera muri kariya gace k'Amajyepfo ukomeje kubuza FARDC bitotsi? Ni umutwe wa Twirwaneho uri mu ihuriro rya AFC. Umutwe wa Twirwaneho ugizwe n'urubyiruko rw'abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Minembwe na Fizi. Uru n'urubyiruko rwasanze leta yararutereranye, rwicwa n'imitwe ya mayimayi, ndetse kenshi izo mayimayi zifatanya na FARDC mu gusahura inka zabo baturage no kubatwikira imidugudu. Urubyiruko rufite intwaro ziciriritse rwakuye ku rugamba, rukaba rwarafashe rwiyemeza kwirwanaho kuko nta wundi wari kubikora usibye bo. Utekereze ko FARDC yakwemera ko abashumba, urubyiruko rwavuye inyuma y'inka, ubwo ndavuga nyine abashumba bari baragiye inka zabo mu misozi miremire, rurimo kubakubita inshuro rugafata ibirindiro byabo. Ya rwose guhera muri Baraka kuzamuka imisozi y'Amajyepfo, FARDC yahuye n'uruva gusenya. Twirwaneho yaberetse ko ukuri no kurwanira kubaho survival birusha imbaraga igisirikare cyuzuyemo ruswa n'imiyoborere mibi. Kuba FARDC yiruka ijya gusohora itangazo rivuga ko yatewe na drones za TB2 Ibaraka ni ikimenyetso kigaragara cyipfunwe. Ni ukubwira abaturage b'ikinshasa bati ntabwo ari Twirwaneho dukubita, ahubwo n'u Rwanda rukoresha ikoranabuhanga rihambaye. Ibi ni ukujijisha, ni ikinyoma cyambaye ubusa gishaka guhisha ukuri kw'intambara. Ingabo za FARDC ntizifite ishyaka ryo kurwana, nta mpamvu igaragara zifite yo gupfa, mu gihe M23 na Twirwaneho bo barwanira uburenganzira bwabo bwo kubaho mu gihugu cyabo kavukire. Reka dusubire inyuma ku nyito FARDC yakoresheje: Coalition RDF AFC M23. Mureke kwibeshya, izina AFC Alliance Fleuve Congo riyobowe na Colonel Nanga niryo riteye ubwoba FARDC kurusha ikindi kintu cyose. Kuki? Kubera ko AFC yashoboye guhuza imbaraga z'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Igihe M23 mu Majyaruguru n'imitwe nka Twirwaneho mu Majyepfo ndetse n'abandi banyapolitike bahuzaga imbaraga, byahinduye isura y'urugamba. Kinshasa yarimenyereye kwigizayo ikibazo ikavuga ko ari icy'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru gusa, ariko ubu ukuri kwarigaragaje. FARDC yasanze urugamba rwageze mu rwego rwa politike n'igisirikare ku buryo bukomeye. Kumva ko AFC yafashe uduce twa Kanyabayonga ikagera no muri Kivu y'Amajyepfo itanga isomo rya gisirikare, byatumye abayobozi b'ingabo ikinshasa basigarana ikaramu n'impapuro gusa zo kwandika amatangazo yo kurenganya abandi, ibyo bita scapegoating mu ndimi z'amahanga. Turebe aka gace ka nyuma k'itangazo ryabo. Baravuga ngo mu Kinyarwanda, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyemeje gukomeza kurengera ubusugire bw'igihugu ndetse n'abaturage. Aya ni amagambo aryoheye ugutwi ariko adafite ishingiro ku butaka. Ese urarengera ubusugire bw'igihugu gute mu gihe washyize imbere gufasha FDLR kwica abaturage bawe bwite? Urarengera abaturage gute mu gihe Wazalendo wemereye gukora ishinjwa n'imiryango mpuzamahanga gusahura no gufata ku ngufu abagore mu nkambi z'abakwe mu byabo? Iri tangazo ni indimi ebyiri, ni uburyo bwo gushyira ibishura mu maso y'amahanga mu gihe ibintu byabayoberanye mu nzu. M23 na Twirwaneho byerekanye ikintu kimwe, aho byereza isi yose ko yagakwiye kubona ikibazo cya Kongo si u Rwanda, ikibazo cya Kongo ni imiyoborere mibi y'igisirikare, ivangura rishingiye ku moko rishyigikiwe na leta ndetse n'ingabo zikorera mu mivurungano zidafite intego ihamye yo kurwanira igihugu. Bavandimwe mwese mudukurikiye, mu gusoza isesengura ni ngombwa ko dusoma ibiri inyuma y'imirongo.
itangazo rya FARDC ryo kuwa gatanu Nyakanga 2026 si itangazo ry'igisirikare gikomeye n'induru y'uwinangiye wemera kuruhama aho kurokoka. Gushinja u Rwanda ibitero bya drones bya TB2 bishinja M23 na twirwaneho kwibasira abaturage nyamara aribo bari kubarinda FDLR na Wazalendo. Ibi byose n'urusobe rw'ikinyoma cyambaye ubusa kigamije guhisha isoni za FARDC. M23 yarabakubise muri Kivu y'Amajyaruguru ibambura ibirindiro bikomeye, igice kinini cy'intara kigwa mu maboko yabo. Twirwaneho urubyiruko rwirwanaho rubakubise muri Kivu y'Amajyepfo, igice kimwe cyo mu misozi miremire, ndetse na M23 nayo yarabakubise kugera za Uvira ukamanuka hose. Ngira ngo murumva ko ibi ni ibintu bigaragaza uburyo ibintu bikomeye igisirikare cy'igihugu kigezaho gitsindwa n'urubyiruko rufite impamvu ihamye zo kubaho. Intwaro yonyine isigara no gusora impapuro no gusinya amatangazo atagira icyo ahindura ku rubuga rw'imirwano. Iki ni ikimenyetso kigaragara ko imbaraga za FARDC zishiriye mu magambo no mu itangazamakuru, mu gihe M23 na twirwanaho berekana imbaraga zabo mu bikorwa no ku rugamba barwanira ukuri kwabo no kwanga gukomeza kuba inzira karengane mu gihugu cyabo. Mwari kumwe n'umusesenguzi wanyu, reka tubitega amaso turebe niba amatangazo azabasha guhagarika intambara aho imbunda n'ibifaru bya FARDC byananiwe. Murakoze cyane kubana natwe, ntimwibagire gukanda subscribe no gusangiza iyi nkuru abandi.